cy'igipolisi cy'u Rwanda ndetse kandi n'ikipe ya APR Football Club ikipe y'ingabo z'igihugu. Turanyura mu makuru twihuta avuga amakipe ekipe ya PRFC yo mita ninjiramo. Ntabwo abakunzi ba PRFC bagize amahirwe yo kubona rutayizamu wabo mushya. Nico abantu bibaza ese koko tuzabona Sheikh Ouattara Djibril Ouattara iminsi yari ishize Kiwanuka na Denis Omedi. wabonye ibintu banditse Denis Omedi nyuma yo gutsinda igitego yaravuze ngo wow what a good debut. Ariko ikintu cya mbere cyabashimishije nakurikiye ama interview nzaba habya danje nakurikiye ubwino nakurikiye ama interview batanze mu itangazamakuru by'Abagande. Aba bakinnyi kwizigira yaba uyu Kiwanuka y'imyaka 21 na Denis Omedi y'imyaka 30 bro bashimishijwe n'ikintu na deal bakoze muri APR. Amafaranga basinye ntabwo ari amafaranga bigeze barota nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Aba ni abakinnyi babumva nyine urwego rw'abari shampiyona ya Uganda batigeze abakinnyi bitangaza muri za academy kuri bahura n'abaje bakomeye. Iri faranga ry'u Rwanda tuvuga ngo ryaraguye par rapport y'idolari. Uzi irivunde mu maganda uzi M3 irimo abakinnyi bahembwa ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi muri APR. Aba bakinnyi ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Ni miliyoni 21 z'amaganda. Abakinnyi ngo uwahembwaga menshi mu Bugande nabaje amakuru na amadolari 400. Omedinho nabwo yazamuwe na cya gitego kubera ko yatangiye kubona nyina amakipe amwaprosha. Uwahembwaga amafaranga menshi ni Denis Omedi. Amadolari 400 n'ibihumbi bitarenze magana 600 mu mafaranga y'u Rwanda. Yahembwaga miliyoni 1.800 ubahembwa miliyoni 20. Oya ntabwo ari ibihumbi 600 by'amanyarwanda. Nyine ni miliyoni 1.800 mu maganda. Yahembwaga 1.800 oya jya mu oya maganda aya mafaranga ni amaganda. Reka mvuga amanyarwanda mu buryo biri insane. Ku myaka 30 kariyeri utangiye gutekereza ko hafi kurangira ukaba kuguhembwa ibihumbi 600 ukajya kuri miliyoni 7 bivuga mu manyarwanda byumvikana. Umushahara wakubye zirenga 10 zirenga. Uyu Kiwanuka w'imyaka 21 Hakimu Kiwanuka amadolari 250 mu gihugu cya Uganda nehembwaga ibihumbi ndumva bikaba muri 400 miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ntabwo baze Frederick Clayton babahaye bro bayishimye. Nakugiye nkurikirana n'ama post yabo kuri Instagram barishimye pe bari mu birere bari mu bicu. Ejo bundi banongeye banishimira none n'ukuntu abafana b'ikipe ya PRFC baba bakinnye bari amazina yabo bari muri mu kibuga Omedi yatsindiye cyane. Ubwo rero abantu bashaka kuza kubona Ouattara ku munsi w'ejo bakina. Hanyuma rero ubwo indi information abantu bamenya Ouattara kuba ari kuri attaque nibyo byitezwe nawe noneho bamubone. Nizere ko aza gutsinda igitego kitari cya penalty noneho we atwiyereke nk'umukinnyi ugomba guhema nagaragaza ubushongore n'ubukaka waguzwe 90 by'amadolari wazajya yembwa 9,000 ku kwezi atsinda igitego kitari cya penalty nemere cyane icyo bita world cya gitego cya kindi. Ubwo abantu bamenye ko imikino igomba kubera kuri Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo. Hari abantu bari bazi ko wenda ari ku mahoro ariko ntabwo ari ku mahoro. Ni Kigali Pele Stadium guhera ku isaha 7 nibwo umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Rayon Sport y'abagore n'Indahangarwa. Ubwo bafashe ikipe ya mbere ndetse n'iya kabiri zigomba gukina umukino wa nyuma. Hano rwose nta kuzuyaza, ikipe Rayon Sport igomba gutsinda uyu mukino. Hanyuma ku isaha 9 nibwo Police izakina n'ikipe ya APR. Kwinjira ni 2,000 muri General, 5,000 muri Regira ndetse n'ibihumbi 20 muri VIP. Icyo wamenye nuko rwose ibiciro bigomba kurikizwa ku mikino ibiri yombi. Bivuze ngo uzarebe iyo mikino. Arumufana umugengo umukinnyi nkunda muri Police yitwa Alan Katerega Rastaman. Waramubonye muri Gatera ari mu bakinnyi beza bari mu Rwanda. Amwemera cyane. Hari umuntu umugengo Abagande ngo mu Rwanda basigaye bita muri Qatar. Wifuzwa n'ikipe yo mu Rwanda ngo bagiye muri Qatar ngo Arabia Saudite. Mugire umunsi mwiza. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose